Kidon kumbalai pesan bat haduk saupongut kisipai Pakistan. Kibala syak siat yap, ha kisipai India. Ha pedeng kahnyau haduk kaspoterik Jemang, ong ka kubor na kisipai India. Director General of Military Operation, Lieutenant Rajiv Gha, kam baka India. Kaladu ya kisan ngut kisipai jongka. Ha kajinya letma, ha ka negasin, kabala tip ka Operation Sendur. Ha ka wepat ka kubor kisipai kikam, baki don kileno, kiba erang bah. Kibadan bentah ha kajing bor ya keling sun Air Indian IC 814 ha usnam kat khandai spa khandai po khandai nang ta kibah yar thma ha Pulwama ya kisipai ha usnam arajar khat khandai kidei na kisispa angot kileno kibala siat yap ha ka Operation Sendur ha baki India kalit penjat thiawi ki ketem jongki ha Pakistan bat ha Pakistan occupate Kashmir kum kajing penhiar kapot ya kajing siat yap jongki ya kinong let Shanghai ha Pahalgam kajing letter bom kadai haki khandai teliki ketem leno ha ka baki don sispa angut kileno kibala syak siat yap ken thop iki snar erang ki bakerteng Yusuf Azhar Abdul Malik Rauf bat Mudazir Ahmed ki badon benta ha ka ban bor ya ka lingsun IC 814 bat ki badon benta ha ka bapen pthei bom ha Pulwama ong Air Marshal AK Bharti ha ka jikran syaki kor khubor Yusuf Azhar udai Henman jong hedu kaseng Jais-e Muhammad Maulana Mazhar Azhar udai balawat daka India naga jinga don benta jong haka jingra bor ya kaling sun IC 814 bat kabala penlong ya ke India bahkan pelaj no ya Mazhar Azhar ha usnam khandai spa khandai po khandai bat udai ru Azhar bapen bayang ya kitiar ya le bat baken shot ya ki babun ki erang bakin hiar thma sya Jammu bat Kashmir